Lep pozdrav vsem. Jaz sem zelo zadovoljen, da lahko malček poklepetam z Milanom Lakovacem. Zdaj smo razmišljali tam v presu, kako bi začela in sem dobil že takoj nalogo, da preberem. Ne bom predstavil knjige, jo bo kar sam predstavil, ampak bom prebral en košček pesmi v prekmurščini. To se da pravi malo prije. Ma sem vedel, že sem malo mi otekla tukaj stran, evo. Veter. Zdaj, ko bo, ne. Na lanenon prte piše, što si skuze sreće briše, nišče nikdar ne de znal, ka si v njega djal. Sunce še ne de gorik šlo, gda nama se že mimo bol, ka v prtaj si skrivala, kere si samo nama šivala. Čarni kunci zlate niti, do se mogli posišiti, mladi vtiči do popejvali, da do uprt te dajvali. Sem se potrudil, zdaj prosim Milana, da razloži, zakaj sem to prebral in pove malček v knjigi. Čujem za mojo slovenščino, tako da mogoče ene dve besede lahko rečem v moji zanzibarski slovenščini. Ko je umrla Daša, na Karmine smo imeli, smo si dali besedo, nas 3-4, takoj knjigu narediti. Jaz sem predelal tu knjigu. To je ne samo moja najbolja knjiga, to je najbolja knjiga Jutlantide, bi rekel Aleš Debeljak. Najbolja, to je remek djelo. Samo što nisam ja napisao. Ja imam samo 10% unutra teksta svoga. Ona je najbolja, što ću vam dokumentirati, samo pročitati tih 30 autora od Albanije, Makedonije, preko Srbije, Bosne, Hrvatske, Slovenije, Italije, koje su napisali prigodni zapis o najvećoj spisateljici jugoslavenskog 20. stoljeća. Najveća je samo zato što piše ono što ni najbolji kršćanin ne bi se usudio reći niti na ispovjedi, možda na smrtnoj uri. Ona piše naše najstrašnije istine, zato je velika. Autori u knjizi su Vladimir Arsenić, Boris Domagoj Biletić, Slađana Bukovac, Ahmet Burić, Branko Čegec, Ferida Duraković, Goran Ferčec, Ervin Hladnik Milhačić, Enver Kazaz, Arjan Leka, Jelena Lužina, Davor Mandić, Laura Marki, Jovan Nikolaidis, Borka Pavićević, Marko Pogačar, Nenad Popović, Aljoša Pužar, moja malenkost, Sejid Serdarević, Marko Sosić, Mirjana Stefanović, Dušan Šarotar, Teja Tulić, Nevenu Šumović, Nenad Veličković, Dragan Velikić, Goran Vojnović, Darija Žilić. Knjigu ćete moći nabaviti, radi se na njenom prevodu na slovenski jezik, makar ima 3-4 slovenska autora ovdje već, nažalost, prevedena. Toliko o njoj. Rekla sva, da bomo nadaljevala tukaj v Novi Gorici, ob Soči, pa ste rekli, da boste prebrali še en odlomek. Ja? Soča, ja sam bio avstrijski soldat na Soči, magari sam rođen 21 godinu poslije Soške fronte, ali moj did Jure me je navadio sve, ča je to bilo na Kobaridu, na Dobrodobu, na Krnu.
Čaga vi, sirote Hrvatske krajinske, preznene pameti da nas znate, ča je bila pamet u porvanje vrime. Mi je reka did, dokle sam na knjižcu s puhačem glavnje, braža, da iskre skoče kroz dimnjak i bi plesa za njimi. Zašto je Austrija valjala, dide? Zato ča je škatula Forbinanti, ča po hrvatsku se reče žigice, vajk svejeno koštala, s precijom naštapanom na škatuli i zato ča je svakega pripoznala po tem ko je delavac, ko ni. Vidiš, sokolić moj, pulastar. Teško Maji kad budale rodi, teško carstvu kad ga dite vodi. I tako ti je bilo. Ljudi su ljudi, i popi su popi, i ladri su ladri, fašisti su beštije, i komunisti su nam dali slobodu i uzeli zemlju, i latini su latinima, ljudi su samo ljudi. A soldati nisu ljudi, soldat je samo soldat und Schluss. Ča je Schluss? Schluss je fertig. Ča je pak fertig? Fertig je konc. In konc. Ča je konc? Konc je da je sve finjeno i bašta. Zašto pak je soldat soldat? Zašto? Zato, vero, ča je naš pave za nepojna Jan Grif samen sebi iz malih herke hitija u prst, pa su ga zličili, u pržun ga vrgli na plišnjivi kruh i jala nazda na krn. Ča je krn? Di je krn? Krn je veći od učke. Vajk pun sniga. Je zgor ko barida, ča mu brski italijane sine reču kaporeto. I ča anci za sve nas je jušto poreći ko barid, nego po njihovu je kaporeto. Zašto? Muči, ćeš znati. Tamo smo nji dali po kavki i je bija kaporeto. I ča potle. Vero, po kaporetu ih je bilo 20 milijari mrtvih ustalo. I za ča? Ma za ča smo ih pobili, ne znam. A oni su pur za to, čo su se dali ubiti, talija mačeha je došla simo u Istru i to ti je fin dei conti, nazda bija naš kaporeto. Mislim da se zaslužuje na plaću 100%. Viš, ovo to su štorije od moga dida što sam pisao, imao sam 10, 11, 12 godina, koji je psovao Italiju i psovao je Jugoslaviju, samo Count K, unsere liebste Count K. I znaje 70 kusi švarc loze mitralje na njemške povidati, sve na njemške jezik. Ime je navalja mene njemški, sam bija mali. 20 personen in ein Automobil, das ist zu viel, das ist zu viel. Zajedno tu deški sa znam neka rodija se nisam. Lako je tu deški. Dobro, evo, to je bil najin umetniški vložek, nekako za začetek. Jaz predlagam, da sprašujem kar to, kar mene zanima. Se mi zdi, da je najboljše. Logično. Evo, pustiva zdaj še temo vode malo ob strani. Ja. Greva tukaj iz tega prostora. Smo v Novi Gorici, na meji. Veliko smo na takšen ali drugačen način tukaj Slovenci v stiku z Italijani. V relativno dosti stika imamo tudi s slovenskimi zamejci in zelo radi imamo temo identiteta. To je iz vaših tekstov se da razbrati, da je tudi vam zelo ljuba tema. In v teh tekstih se da velikokrat zaslediti kot dober primer, zgleden primer neke evropske identitete, zmeraj predlagate identiteto Istrijana. Jaz bi vas prosil, da malo razložite, kakšna je ta istrijansko/evropska identiteta, kakšna je, če je to ta smer, v katero bi mogla kreniti identiteta, recimo, širom Evrope. Václav Havel je na sred Bundestaga rekao Evropa će biti naša domovina, a naše sadašnje domovine će biti naši zavičaji, naše male provincije. Zanimljivo. Danes bi mu rekli da je nor. A Ulderico Bernardi, profesor na K. Foscari, pak je napisao knjigu La Pabelle Possibile, mogoči babino.
a ne kot Božja kazen, kot rešitev. In ne Evropa ali Amerikana, melting pot, pa premeniš priimek in govoriš nego Mačedonija pravi Ulderico Bernardi, voćna salata, svaki ostavlja svoj začin u toj salati. I svi jezici, koliko ih god postoje, su službeni. Opet zvuči kao utopija, ali to piše jedan od najozbiljnijih talijanskih i evropskih sociologa prije 20 godina. Opet, kad se suočiš sa ovim inicijativama suverenističkim, onda vidiš da su to gotovo utopije. Održanje identiteta, održanje jezika je održanje samog čovjeka. Ja kad kažem istrijanstvo, onda moram biti jako jasan, moram tebe gledati i publiku. Istranin jesam, Istrijan, 100%. Samo što sam govorio od Trumpa, jer ću vam ja sada definirati Istru. Istra je od Krmina i Vidma do Beljaka, Lendava, Sobota, Čakovec i onda dol od Postojne do Gradeža, no? In do Pule, in vsi otoki, dalmatinski, Pula reka, Boka Kotorska i Primorska Albanija. To je Istra. Ja sam pravu Istru vidio u Imoli. U Imoli je bio Giorno di Fiera, puri Istrianićo, te štardi kome mi, bareta na frontin natučena na oči, ruke u žepi do lakta i te gledaju kako da će te ubiti. Ti ko se mu kaže, čente nošto. Dakle, identitet je nešto plurimno, ovaj naš mediteranski ovdje je nešto što je samo plus, 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 plus. Nema minusa, nema samo ja. Dario Marušić, veliki muzikolog i kompozitor, pjevač i čovjek, svira, nastupa svugdje, od Beča i Ljubljane do Trsta, Vidma. Pa malo ti drugi muzičari su malo ljubomorni, ma šta malo, ti si malo Talijan, malo Hrvat, šta, malo Slovenac, ne. Ja sam cijeli Hrvat, cijeli Talijan i cijeli Slovenac. Sad imamo 3 mora na brdu, ne, fantastično, zamisli kako je to lijepo, Baltik, Crno more, Jadran, ma nemoj. A kako bi bilo 3 naroda i 1 more ovdje? Zaboravili smo Sveto pismo identitete, kako je pomiriti. Pa tako da sa prvim susjedom živiš kao čovjek. Ti ćeš sa Estonijom živjeti, ma bravo, Merlu. Zašto ne bi išli u Ulan Bator, jebenti, Mongolija nam je odličan partner. Finska, još bolje. Sorry, nisam ti odgovorio, ali nema veze. Torej, tej plus. Danes pa zgleda kot po Evropi, če gledamo Italijo, Salvini, Lega, vse te zadeve, večina Evrope, mislim, ni teh plusov, ne? Zakaj so, kje zmanjka, zakaj ni plusov? Ma je plusa. Španija i Portugal su vrteči, Holandija, Danska, Švedska, a to što imamo ovaj mitteleuropski kriptostaljinizam, umjesto staljinizma neki nacional suverenizam, što je samo izgovor za pojam koji je jedan historičar talijanski nedavno nazvao avantfašizmu. To nije postfašizmu ili kriptofašizmu, neofašizmu, avantfašizmu, to je predfašizam. Oni se zaigravaju kao što su zaigravali 1918. Ali ta, ta ideja fašizacije, ako ne zaustave normalni ljudi što čine, jer Britanija je pokazala masovnim demonstracijama kako se bori za pravdu. I Česi jučer, 150.000 na ulicama. Česi na Vastavskim namjesima, 150.000 ljudi protiv vlastitog predsjednika. To je ozbiljno. Zadnji put su bili dok je bio Dubček. Parižani ne popuštaju, Srbijanci ne popuštaju. Dakle, narod je shvatio da se
da može biti rob sutra, ne? Kao što smo bili nekad. Čovjek je građanin, a ne podanik, a ne suditor. Ne? I to je ono za što vrijedi živjeti i boriti se. Zdaj ena druga zadeva, ki me zanimala in vidim, da je tukaj tudi mojih generacija, tukaj mojih par prijateljev, so tudi že tema, o kateri sva govorila, ampak je ta tema meje. Lika je tukaj profesor Dolmark, ga bom kar omenil. Mi zmeri, ko klepetamo, opazimo in profesor Dolmark je vedno zelo jezen na nas, ker pravi, enkrat nekoč smo bili vsi Goričani, vsi Novogoričani zelo povezani z Gorico, z italijanskim delom. In jaz sem opazil med mojo generacijo, med tako starimi kot sem jaz, da ta povezanost izginja, ne vem, mogoče je to povezano s padcem meje, kaj meni to o tem? Je ta neka meja, ki pade, ima neko paradoksalno zadevo, da zraste še večji zid, ko pade? Seveda. Zato imaš Baltik, Jadran, Crno more, ne? Ali zato nemaš Piranski zaliv. I zato naše dve države su smiješne i jedna na drugoj egzerciraju etatizam, jer se ne sude pisnuti ni Kurcu, ni Orbanu. Onda glume države. Možda je prikladno, jer mogu bi završiti u zatvoru i slovenskom i hrvatskom. Pa da umjesto ovih nebuloza pročitam pjesmu. To je samo pjesma. Nebuloza. Kućam pokojnog Aleža Beblera i njegovog pokojnog sina Primoža u Ankaranu. To sam versificirao ovako, jer već 20 godina, 27 godina se nadmudruju oko granice. Hiža na Confinu. Na Confinu hiža palacin na mirinu kanuna talijanskega, slovenskega, hrvatskega. Je zadješ s fionde Davidove, blizu su naši Confini, mali su naši džardini, jaki su naši kanuni. Hiža u džardinu, Nešpola i Brajda, Čipreši, ter lipo na Confinu, na tiru kanuna, amerikanskega, austrijskega, tudeškega, saracenskega, turskega, dženoveškega, benečanskega. Ter valja ne te daj sutra tuči kanuni po toj hiži, po tih Confini. Pameti hiža na Confinu, Confine i bandire i mundure svih kolori. Pameti hiža meštre časvestinom zidali. Pameti hiža kavadure, škrpeline i zidare, managune i kovače i piture. I grzune meštarske ča za 2 šolda na hrbtu, na ruk, na tralj, kamik bili istrijanski za nju zidati, nose, klešu, zidaju, u poti je umivaju. Na krok, mrtav kraj za pason, na krik, veži živi kraj, iša suža pićao. I hrbat ti pukne kakve cikvantina, u groše potižući konope i grote. Kolotura se ziba kako i kolombura, iša gori, mola doli, potegni mali, donesi, ukleši, zamišaj, potiži mali, iša gori, meštar čekati ne more. To pameti hiža na Confinu. Ča z jenim tirom kanuna moreš hititi doli. Mladetinu pameti, delavsku, težačku, slavinsku i furlansku i latinsku, ča je svaku grotu kroz krv prsti pribračala i ubračala i svako zrno sabluna i svaku kaplju vode z duše svoje mučne na živo japno kapala, na japno živo, ča čovika zgori kako i črva, to pameti hiža na Confinu. Ako bih pokušao biti ozbiljan, važna je stvar granica. Oni su, Piranci su kreli vovce buježima, Cinquecento anni fa. Buježi Pirancima so i ribe, vajke je bilo to.
Dakle, važna je granica. Ali samo to najvažnije granica, važno na granici. Ne slovenski i ne hrvatski nacionalni interes, nego interes ribara, ljudi koji žive od svog rada na toj granici, na toj meji. A to se može vrediti 10 minuta, 2 ministra pravosuđa. Slobodno loviti ribe do Poreča, do Pule, do Kornata, slovenski ribari. Talijanski isto. I mi preko, ko prije stigne. To se može regulirati, to se ne regulira. Zašto se to ne regulira? Jer nisi država. Riješiš problem, ne dam je bratstvo. Čak pa tek smo se slobodili bratstva. Nećemo biti braća. Može biti država, to je resna zadeva, s tim se ne hekca, ne? Mislim, nije tako strašno. Ja ironiziram, jer svaki drugi dan prelazim, jedva sam čekao da ne moram više vaditi pasoš na škofijama, a sad ga vadim na Dragonji, više ne nego da. A mislim, kad padnu ti pasoši, više ti formalni identiteti, da budemo opet ljudi kao što smo bili 5, 6, 700 godina, dobro. Živjeli smo odlično, makar nadzor psuje Veneciju kako je ogolila Velebit, ne, ona je pošumljavala naše krajeve. Miro Bertoša je našao Motovunska šuma, svaki dub, svaki hrast je imao ugravirano sa usijanim željezom broj. I taj broj je bio u knjigama. Onda mlade hrast bi stavili onda na komadiću pergamena broj. Dobro, nije sve u tome. Bila je nemilosrdna bankarsko-trgovačka republika i sol, i ulje, i vino, i hrastovina, to je išlo u Veneciji, naši su dobili malo šoldi, ali je bila liberalna, demokratska republika. I učili smo i u hrvatskim i slovenskim školama. Ne u unutarnjoj Sloveniji, ne u Hrvatskoj. Tamo se pisalo njemački, latinski, mađarski. Do Primoža Trubara, zapravo do Sebastijana Krelja, koji je naučio Trubara da osim Boga postoje i ljudi i narodi. Ako se ne varam, on je iz ovog kraja, Sebastijan Krelja. To. No, ste omenili Dragonjo. To sva se že menila, da bi povedala to zgodbo, jaz bi jo rad slišal prav iz vaših ust, ker jo tako rad poslušam. Zgodba o Dragonji. Zgodba o Dragonji, to je konstruirao Nazor. Ovi cinični kritičari tvrde da je on i Velog Jožu i Diva Dragonju da je izmislio. Ne, to su temelji arhaičnih, predslavenskih i predtalijanskih narodnih priča i germanskih, i divovi, i patuljčići, malih maličići, kobaldi. Ali je priča o Dragonji jako lijepa, osobito ako je malo interpretiraš, što ja veselo činim. Di Dragonja gleda te brižne male ljude doli od buj, nima vode, zemlja je dobra, vode ni, ča ćemo sad. Je uza vrganj, plug je uzad, iz gore potega do mora i lipo voda za Čičarije Zumčka je potekla. Evo je Dragonja je nastala. Onda je za uši 3-4 Italijana, Slovenca, Hrvata, male takove, ih je vrga na dlan. Je reka šturli, trubasti, monede omini. Ovako se loza dela, ovako se mora zaliti. Onda gledaj kapu, moraš prisad načiniti, pa je batvo po batvo lipo, pa malo gnjoja, od ovce gnjoja. I tako, naučio nas je raditi i živjeti zajedno. Finale isto nevjerojatno, ne volim taj bizarna finala, da prvu slovensku školu u Istri su osnovali učitelji u hrvatskoj školi Kaštel Venere, koji je odmah na granici, ne? Odmah iznad Dragonje. Ne? A njih su naučili pazinski profesori Pazinske gimnazije. Kakvi su bili
Kos, recimo Slovenac je bio najdraži profesor Pazinske gimnazije, isto kao i Nazor je bio najvažniji profesor u Koparske gimnazije. Bio je i u Pazinu. Hoću reći, šta ćeš Dragonja čovječe, meni je gušt čut da su osnovali Edinost opet u Trstu. Nema ona više te snage, naravno, kakva je imala u vreme Austrije i Italije. Ali treba tu Edinost napraviti. Vzajemnost je bila njihova formula. Ma što je to tako teško? Uzajamnost. Vzajemnost. Kaj po meni vzajemnost? Ja ti dam sir, ti mi daš pršut. Ja tebi vino, ti meni rakiju. Ti meni kašetu ribu, ja tebi vriću muke. To je vzajemnost. Ne? Su pitali te naše stare narodnjake kakav je bio trokut Laginja Spinčić. Spinčić je bio učitelj u Kopru, pa su ga Austrijanci izbacili iz škole jer je rekao da se tu govori hrvatski i slovenski jezik. Dobro. Onda je bio zastupnik u Beču istarskih Hrvata i Slovenaca zajedno u Carinskom vijeću. Onda su na 60. godišnjicu napisali Edinost i objavila monografiju o njemu. Ne? I pitaju ga, apropo Dragonje i svega ostaloga. A dobro, a gdje je granica između Hrvata i Slovenaca u Istri i Čičariji? A Spinčić veli, to vi meni recite, nemojte vi mene pitati gdje je granica, nemam pojma gdje je granica. Ko zna gdje je granica? Tako, ćemo pričitati još nešto. Pauza. Ova je lipa štorija dalmatinska, ali kako da je naša. Barbieri Veljko, dobar pisac, master šef, zarađuje na knjigama, kuharicama, odličan čovjek. On na Hvaru organizirao susret pjesnika, uvijek smo dolazili Slovenci i Hrvati, do prije 5-6 godina. On mi je priču o frajeru koji je bio inženjer pomorske građevine, ne? Moli, lukobrani, bove, i koji je malo čapavno tjuka, je napravio nacrte, tehničke nacrte, pošto Hvarani 910-20, više ih je u Australiji, Kanadi i Americi nego na Hvaru. Čile, Argentina, napravio nacrt da se otpili Hvar. Da se otpili i učini plovećim. I onda ide po svijetu otok Hvar, tamo gdje su Hvarani. Barbieri tutto denti pili Hvar. Poeti iz Portugala, Drača, pa čak iz Rovinja, ala pisma rečen, još je u svići stinja, još ko se obrne moći je senti. Barbieri pili Hvar, čanitera fermani ižula, i Hvar se mola, put rta dobre nade, otok Brod, pun pisme od mula do mula, čače mu bonace, čačeš i unade. Na morima alarmi, uzbuna, dar mar, ne, to nije svijeta Hvar, Barbieri se ceri, mi smo u Ogaduri, veršati munjeri, galeta gori na bareti, kogo Barbieri, eko qua, za sve jur pronat bakalar, ekipaj pak svitu bilen, verše piva na dar. That's it. Zdaj me zanima, kad to poslušamo, koliko pri vas piscev piše v dijalektu? Da, to imali smo sreće krajem 60. godina. Dakle, priča je dugačka, sažetujuću, evo, stariji ljudi ovdje je znaju. Jer su došli, kad su došli naši, kad smo došli u Jugoslaviju, mi, to jest u Onahnami, onda ja sam naravno pivao naše pisme kako i vi. Samo ja sam pivao, mi stojimo postojano, kanokli surine, samo mi stojimo sam kapira.
Čaje postojano, čaje kano, čas to te klisorine, biga Bog. A onda bi mu pitali jedni druge, ma čaje rekla maještica. Nemojte zatezati po seljački. Sam rekao, maještrice, pa tako su nam fašisti maještri govorili. Mrš doma, sutra mama da dođe u školu. Dakle, reakcija na tu kroatizaciju i slovenizaciju najboljeg kulturnog, historijskog humusa slovenskog i hrvatskog naroda, koji ide od Tržiča, to jest, do Boke, rekli smo, je ta ridikulozna slovenizacija najslovenskijeg mogućeg kraja, koji je do tada skovao tomove na slovenskom jeziku i na hrvatskom jeziku. Zato je ona bila smiješna i zato smo napravili Čakovski sabor u Istri, jedan pokret, pokojni Zvane Črnja, spomenuo sam ga, uz Grgu Gamulina sa Hvara, profesora, koji je zanimljivo prije 70 godina govorio o kretanju civilizacije i dva pojma koja se poništavaju jedan drugog. Metropolizam i regionalizam je on usporedio. I budućnost pripada regionalizmu, atomiziranju velikih država, velikih sistema, velikih nacija. Andorizacija Europe. Europa je cvala u vrijeme renesanse. Zašto? Zato što je Italija se sastojala od 30 država. Španjolska isto tako. Njemačka isto tako. A održanje jezika, autentičnog jezika koji se govori u životu, kakav je svugdje, a osobito u ovako izoliranim krajevima koji su gotovo insularni, gotovo otočni, kakva je Istra, Benečija, Rezija, otoci. Očuvanje nacionalnog bića, nacionalne kulture, nacionalnog jezika. A u ovim današnjim vremenima to je jedina obrana od anglizacije, amerikanizacije jezika. To, šta to? Ne samo dijalekt, nego izvorni autentični jezik kojim ljudi govore. Jezik ulice, rock'n'rolla, uličnih pjevača, tržnice i dijalekata, naravno, i sela, zabačenih kraja. To neki lingvisti shvaćaju, političari to ne shvaćaju. Ja više ne mogu pročitati ni korijere bez rječnika, jer ne znam američke kratice kompjuterske šta znače. Dok, to sam nekako naučio. Tilt. Fuck me. Tilt. Andato in tilt. Tu se andato in tilt. Da. Počitao bih jednu pjesmu na te teme. Jer spominjem ljude. Liđo Zanini, najveći istarski pjesnik 20. stoljeća po mom inkompetentnom sudu, znao je reći svojim Talijanima, očajnim što im je rodbina pobjegla u Italiju, i Hrvatima svojim koji su ga stavili na Goli otok 2 godine. La tierra non appartiene a nessuno, noi apparteniamo alla tierra. Zemlja ne pripada nikome, mi pripadamo zemlji. Evo me bliža liže. U milosti lipe vale Zabodarski, spred noge mi dojde Gale, me gleda, ga gledam, ma si ti Felejpo. Pardon. Cijelu zbirku pjesama ima Gabbiano Felejpo. Filip je jedan njegov. E doviti navigi, druže mio, Liđo, ubratijene, in sta batana vječa stara, tamo po ten drugem svitu. Kojega kolora tamo su šteme i mondure, ča su nebeske, čelešte. Felejpo na pašturi rovinske rive gleda ume fišo i opet si ti to, Liđo. Povi mi, kakove bandire tamo prhljaju na fešte? Ča je tamo ča? Ča ste i tamo njihovi i naši. Valja se staneš na kojega od naših.
i njihovih. Časostovan Jure Žakan, Andrea Di Montona, Vergerio Intruba Revlačić, Nazario Sauro, Janko Vuković von Podkapelski, Vladimir Gortan, Milanović Santin, Jože Šurane, Pino Budičin, Asaba, Zvevo, Gambini, Čergoli, Balota Žerve, Kamov, Črnja, Kosovel, Sranke D'Annunzio, Nazor. Ko se fa Kosovel? Ampak Kozbek, poblizu Boga, almeno svetega Petra. Povej mi, Felepo. Felepo nam u Hitem srdelu. I mi govori, ma je, i raj pugatori, pa ka, pobratjeme. Su nebeski confini e guardie, dogane, bandiere, ma nel paradiso c'è il Dio solo con sua dita bella degli angeli. Nel purgatorio i guardiani che gioca 3-7. E noi tutti anime umane qua zone l'inferno coi diavoli desasperati. Ma kako je tamo gori, svaki po svoju. I ča digo liđo, ma ča da ste donke skupa guardiani i prigionieri della risiera San Saba e Flossenburg e Goli Otok, infoibatori e infoibati. Sì, infatti, sve je kako će je bilo, nedan za nas ne škrbi, paklenski meštri su zabili na nas, imaju preveć svoga posla, Sotona i vrazi drže kongres partije, provivaju stvari vrči na mistom, a ne gre. Na dnevnom redu samo Mefisto. Ma časi se poša unje, pa čati drug Mefisto, mu viču vrazi. Ma čata prokleti Fausti, svi Fausti svita, sad nam se smiju kerubini, serafini, ogalje ne potičemo. Se razminjemo lita, a ti Mefisto kupuješ njihove duše, a one nam ruše cilu ideju i Bog je nam pesa da nam uzme mandate. Uscila de noi, pobratjene, pien de noia, beati voi vivi nell'inferno. Zdaj lahko vidite, te jeziki se vsi prelivajo kot neke vode med sabo. Mene zanima, koliko mislite, da je na vašo, pustimo zdaj ostalo pisanje, ampak na vašo poezijo vplivalo na to, da prihajate iz vasice, iz morja, iz obale? Koliko? Ni prav na obali. Ni prav na obali? Ne. 12 km, ko da je, ki je na hribčku in se vidi, moraš, če malo protegneš ruku, je si v Valparaiso in Montevideo. Ne vem, vojna je bila, sem razumel, nemški soldati su prišli v našo hišo i su z bajoneti rizali slaninu, ma slaninu belo, ne panceto. Na kuse tako, i boka, pili vino, se smijali, časa je ima 3-4 litra. Ja sam ih razumio svaku besedu te Nemce. Odmah, dakle, sam poliglot rođen. Onda mi je Barbadušan povida poslije 20 let. Da, lako da si kapijao, ki su bili Ukrajinci, su bili kako i mi. A digo bembe, kušila želora. I tako, i onda dojdu Vrsarani, Fontanjani s srdeljami, mira za miru, vira za viru. On ti da jednu kašetu srdelj, voldir 10 kili, čak ja znam koliko je stalo. A ti mu daš vriću, 2 šenice, fermentuna, svega, razmjena, prirodna razmjena žena i dobara, bi rekao drugu Kropotkin. Da, tako je to bilo. Mora biti da je nešto u ljudskom biću što ga goni prema piću, ne znam koji srpski pesnik je to rekao. I tako je meni natentalo, ja ne moram stati fermo. Kad slušam Viktora Orbana, ja bi da sve na svijetu uopće ne čitam title, nego slušam, probam naučiti mađarski, ne gre. Pa sam gledao Kurosavu, Macbeta, koji znam na pamet, gotovo bi ga mogao za Jožu Dolmarka odigrati da snimim film na starohrvatskom, ne znam na engleskom. Japanski Kurosava, japanski Macbeth, čovječe, fantastično. Uopće ne čitam titlove, ne razumijem ni riječi, baš me briga, znam šta Lady Macbeth govori. Znam da se šuma pokrenula, ne?
I samo gledaš i slušaš, ne razumiješ ništa. Jednom ćeš razumjeti, ako dovoljno učiš. Riječ je o znatiželji. Bili su dvi, Marko Fedel, naš prvi Zerman je Furlan. Njegov brat Aldo je posta Hrvat, zidar. Brat Aldo je Italijan, posta i fašist. Brat jedan partizane, drugi fašist. A Bože moj, ki je prvi došao ponj, kako neš pojeti sva sirotinja, veselo je hodilo u fašište. Bi ti dali škornje, brageše, košulju, 5 lir na šetemanu, Boga, ti moraš tući kega češ. Je lipo bilo pojti u škvadrište. Nije to sve šareno. To je, mogu i pričati danima. On ostaje pri svom istarskom imperialističkom kolonijalizmu, gdje mi je dobro, gdje vidim da se nasmiješe dragi ljudi koji su to možda iz nekog drugog svijeta, iz nekog drugog naroda. Spremio sam odgovor koji ću napisati ili za primorski ili za primorske, ironizirajući, ne mogu stati na miru od ovaj Baltik, Jadran, Crno more, ma vajn, ma lora tu. Moj će naslov glasiti, dakle, 3 mora. Moj naslov glasiti 1 more, 3 naroda. To je ta stvar za koju vrijedi ginuti. Pa ne možeš stići ti do Belgije i pomirivati Flamance i Valonce. Ne? A možda Slovenci i Hrvati bi mogao, i Srbe naravno. Možda bi mi Slovenci i Hrvati, Slovenija i Hrvatska, ne Slovenci i Hrvati. Možda bi mogli pomoći da se srede Srbija i Kosovo. Sigurno bi mogli. Zašto to ne radimo? Nije zgodno. Zdaj, tako pred koncem, bi rad samo povedal, da Milan more šibati v Rijeko. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, bi na tej točki, vem, da bi ga vsi radi sigurno kaj vprašali, tako da naj se kar postavite v vrsto in kar vprašate. Ok, pustimo vprašanje za na konc. Evo, ta famozna bevanda. Kako se naredi bevando? Kako se natoči bevando? To moraš pitati Dalmatince, mi drugi ne pijemo bevandu, mi pijemo temperanje. Čaj je razlika među bevandom i temperanjem. Razlika je da je istrijansko vino bolje od dalmatinskog. Da me čuje žena Dalmatinka, bi dobija po piksi tako da bi padoli. Naravno da je svako bolje. Da, sjećam se godinu prije smrti, Fulio je, sam bio kod njega u Juricani, njegovoj kući koju je od bake naslijedio i je donio Malvaziju svoju, košte par. Digao. Kako ocat je bilo to? Pa to kaže i Franci. Da. Kaže, dobro vino je ocat, kaže. Mora dati malo na ocat. Ko ne dura, ne valja. I onda, pošto je slabo vino, onda delaš temperanje, čovjek, bevandu. Nije samo za to. Nema dovoljno vina za napiti, a nema ni vode, same se ne moraš napiti. Da, završio bih, voda je tema, završio bih s tim, sa slikom iz djetinjstva. Vama ovdje neće biti znano, imate Soču, blago vama. Cijela zapadna Istra, između Mirne i Raše, to znači Poreč, Rovinj, Bale, Pula, pa sve do Pazina. To vam je kako Maroko. Dobra zemlja, vode ni. Voda samo z neba dojde. A nikad ne dojde. I vajke malo dažda. Ja pametim moju babu Janu, 7. i 8. mjesec, kad bi se oblaki navukli, vajke plakala. Od sriće ili od jada. Od sriće ako pada daž, od jada ako pada grad. A grad i daž su padali kako je u Nengori šviklo u glavu. Tako da su suše 55. i 56. Vi zamislite sliku
700-800 volovskih zaprega, volovskih vozova. Sa kaštelanom na vozu. Kaštelana to ne ona, možda je drugče zovete, ona ležeća bačva, če ima kojena vrata, ona ne stoji dube, ona leži. Stane 1000 litri u njemu. 700-800, presuhle su lokve, presuhle su šterne. Znate koliko ovo more popiti? 50-70 litri vode na dan, a nema vode. Mi smo hodili u Tinjandije, bila špina po vodu. Tako da je ta voda, Beata, za nas tamo, kaže vam, gotovo saharska situacija, nešto nadnaravno. I nikad je nije bilo. I ti biš mogao dojti hižu, vina bi ti dali, a temperanje bevandu ti ne bi načinili. Ki od foš je stalo 1-2 u šterni. I moraš parati, neće imati sutra preko sutra za otroke. Ni svakmani, ni vole, ni kaštelanu zapojiti na špinu. Nego bi se posuživala voda. Ala je našić. Voda je sve na svijetu. Bevanda, da. Dobra bevanda, ma meni je najbolja bevanda kad je vino dobro, popijem vino, mižo, pa 2, 3. Četvrti, popijem mižo vode i to onda bevanda se učini sama. Najlepša hvala, Milan Rakovcu. Še zadnji poziv za vprašanja. Jaz lahko vprašam. Vprašala. Ja. Če se lahko odločiš in si izbereš svojo identiteto, ne? Torej se odločiš, da hočeš, da tvoja identiteta je bolj kompleksna in recimo, da si iz Nove Gorice, recimo, in da si izbereš, tudi če tvoja družina mogoče ni imela nobenih stikov s Staro Gorico, tako naprej, da si izbereš, da imaš to širšo identiteto, da izbereš, da ali je to nekaj v resnici, mislim, ker si predstavljam, da prihaja iz neke radovednosti, ne? Da, če si izbereš, da nekaj te zanima in da čutiš to del tvojega, ampak če sploh je možno, da izbereš, da ne čutiš to, ne, ampak... Ne vem, če obstaja takšna izbira za človeka. Si narejen, uslovljen, uvjetovan si rođenjem, kontekstom, ambijentom, familijom, okolinom. Ako ti je jedan Zrman Hrvat, a drugi Talijan, a 2 brata su, ako je Sergio Kramšteter, Talijan, predsjednik Buja, Kramšteter, čaro kaže Italijan, per forza. Ovdje smo imali sreće. Ako pogledate statistike, žao mi je što ih nemam tu, zaboravio sam točno kako je izgledalo. Pred Prvi svjetski rat. Ne znam koliko je bilo, nekoliko stotina slovenskih škola, nekoliko stotina hrvatskih škola, nekoliko stotina talijanskih škola i 100 i nekoliko miješanih škola. Ta blažena naša carsko-kraljevska Austrija je imala škole u kojoj je nastavni jezik bio slovenski i njemački ili slovenski, njemački i italijanski ili slovenski, italijanski i hrvatski i italijanski. To zgodovinari se prave blesavi i slovenski, i hrvatski, i italijanski. Da to uopće nije bilo, bilo je. To sve čini nas. Nema izbora. A ima izbora. Ti mogu ja reći, dosta mi je, ja sam Hrvat, briga me za Istru, za Sloveniju, za Italiju, živila Hrvatska. Ne. Dakle, taj izbor postoji. Ali ako si svjestan gdje si rođen, tko te odgojio, ako si svjestan da si dužan svojim pokojnima, onda ćeš biti sve ono što su bili oni. Htio to ili ne htio. A to je sad stvar i svijesti i savjesti. To, kar je rekel zdaj Milan, me zelo spominja nekega človeka, kateremu jaz dolgujem veliko svoje kulture, meje.
ta človek se pisal Darko Bratina. Ja. Mi smo naredili en film o Darku Bratini in se spomnim, da na začetku tega filma reče nekaj, kar je isto, kar je rekel zdaj Milan. Ko smo v stari Avstriji imeli šole v Gorici, zdaj ne bom govoril o procentih, koliko je pa Slovencev in katero slovensko mesto je bila Gorica takrat, to zdaj pustimo, je učiteljica ali učitelj, tako so bili, je bila ena vrsta, so bili Furlani, ena vrsta so bili Italijani, ena vrsta so bili Nemci, potem so bili naredili svoje po prvi svetovni vojni, Hrvati itd. In pravi Bratina. Ona je govorila vse jezike in tudi dijaki, torej učenci so to morali. In je obstajalo eno pravilo, ki je bilo zlato pravilo. Ko je bil odmor, smo šli na dvorišče in smo igrali ščinke, to je v slovenščini Nikole, in če eden ni znal jezike od unga, ki je bil zraven njega, ni smel igrati. Hvala. Hvala vam vsem. Evo, čas nam je potekel, jaz bi se... Kako bi vi rešili res ta veliki problem? Kako bi rešili Slovenijo, Hrvaško? Rekao sam vam, ljudima koji žive od svog posla, a taj posao prelazi granicu bez obzira gdje je ta granica, to svaka država može riješiti. Čak tako da građani koji se to ne tiče niti ne znaju. Ako te je sram da si pogazio hrvatska prava jer dozvoljavaš slovenskim ribarima da love u Kornatima, onda to tajni sporazum napraviš, to sve države znaju. Da vam iskreno velim, sada tu je Europska unija, mi ćemo ući u Schengen ako se ne svadamo s vama iduću godinu, ako se nastavimo svađati onda za 2 godine, ganz egal. Ganz egal. Prvi moj komentar je bio, uđemo u Schengen, aha, kaj lijepo. Kako lijepo? A onda naši jedva čekaju, ovi militaristi, zadrigli fanatici, jedva čekaju da filtriraju Srbe, Bosance, Albance, Kosovare, Crnogorce, jedva čekaju da preuzmu Schengen. Mislim, to je, kako smo razgovarali prije početka na kavi, znate šta je, dragi moj, ovo problem ovih naroda. Stari narodi, mlade države. Naše države, i vaša i naša država, još nije došla u pubertet, nažalost. A za državu valjda je normalno, treba je 100 godina do puberteta, ne? A ne 12 kao čovjek u ljudskom biću. Nadam se da je to vrijeme prošlo i samo trebaju progutati ponos i Zagreb i Ljubljana. I već jednom sporazumije se. Hoće li biti 100 metara svimo ili tamo, 200 metara, vrlo važno. Ali ljudima osigurati život. Da ne moraju ići krasti ovce opet od buje kao prije 500 godina. I ovi brancine u Sičovne. Ne? Ja sam bio u komisiji za razgraničenje, jedno mjesec dana prije 25 godina. Nakon dva sastanka su mi rekli, hvala, ne morate više dolaziti. Zašto su mi to rekli? Sam rekao, ima jedan način da se u roku 6 mjeseci riješi slovensko-hrvatska granica. Koji je to način? Komisiju sastaviti isključivo od obalnih Slovenaca i Hrvata. Imamo dovoljno geodeta i geometara, i historičara, i pravnika koji će to riješiti. Zahvalili su mi na suradnji i ja sam njima zahvalio. Meni je ljepše tu s vama nego da tamo muljam sa nekim advokatima kud ćemo preseliti, kako se ona naša sela draga zovu, Mužini, Škrlini, još 2 su, Vajtanto. Hvala vam. Milan, bo tukaj skupaj še 5 minut, torej, če ga kaj vprašate še po dobro, dobrodošli.